Мединада қалай саудаласу керек? Yes. أبيض هذا ولكن يا الله أخي مش هذا كبير هذا جيد ولكن جيد هذا جيد والله جيد أخي 220 يكفي 5 ريال أنا اشتريته 5 أريد منك ديسكاونت 5 فقط ما في فايدة لا في فايدة ما فائدة موجودة 50 ريال عندك كعبة موجود كيف؟ كعبة موجود أعطيني كعبة خلاص أعطيني كعبة نعطيك درزن. درزان ايه ماش هذا حاجة أسود هذا. نعم هذا أوسنايك مثلا نعم هذا جيد جيد. كله وزعه. هدية. خرط اسمه يا خرط اسمه إلا. هذا اسمه ابعدوا 5 يلا خلي معكم اصبر 7. اصبر أخي هذا نعم أيوه. أريد 2 كم هذا 2 100 ريال. 10 2 ها؟ 2 أريد 2 2. خلاص 230 يلا زيد. حبيبي يلا. bizga de yegizdi negizdi biroq bizni kichkina ne qildik-da itla xo'z axi Ha. xo'z 230 yo kiss me desin بدركة. badargangni so'rayman مدينة. qo'l Qozog'iston جيد قازقستان ألغا. أيوة. ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله آمين، آمين. ادعوا لنا ونحن ندعو لك ان شاء الله Саудан жүре берсін. Иншалла ертең қайтамыз уже. Сол үйлерге, достарға, мыналарға сыйлық алып жатырмын. Мына пакетті ұмытып кетіп барамыз, әкеп беріп жатыр. Алла разы болсын. Айтайық біз аңызды, бұл ақпарат маңызды, құрметті достар, тыңдаңыздар. sizlarga aytsa bir gid Medinadan alыңыздар arzon desa sevmangizlar. Mekkada arzon jigitlar qizlar andayga Mekkada arzon Medinada arzon deb ko'p gid sonda gidlik jasaydi. Сол gidlikdan saqib bo'lingizlar. Сол uchun Mekkadan sotib olamiz. Sizlarga qimmat axborotni tegin aytib atganim uchun tegin laykni bosingizlar. Назар қандай әдемі. Mına tüstün ma'nosi prosta narsa андай bir ma'no izlamanglar kez kelgan narsadan. Ma'nosi bor narsa aytiladi. Өткенде қажылар экскурсия келген кезде анау қандай ғимарат, мынау қандай ғимарат, қай жылы салынған деп сұрайды ғой. Білгісі келемін, ол айтасың ғой, тыңдайды, деп соны ұмытып қалады. Айтқан не пайда? Керек нәрсені сұрау керек па? Иә, керек нәрсені сұрау керек. Мысалы, менің Каспий номерімді дейсіз. Әзілдеп қояды. Соңғы кездері ашылып жатыр балақай. О, мешітке келдік алақай деп қоясың ба? Мына өткенде бір қажымен жүрген кезде мынандай машина күшті екен. Осындай машина отырып көру керек десем, қаж екен, мынау өлік таситын машина деп айтқам. Ана кісінің астроноясы 184 градусқа өзгеріп кетті. Мешіттің салынуына 40 миллиард доллар қаражат жұмсалынған. Ол 40 миллиард долларға қазіргі Бурдж Халифа бар ғой, әлемдегі ең үлкен здание. Содан 30-ын салса болады. Тіпті мыналардың өздері айттым ғой 1,5 миллион доллардан тұрады деп. Осыдан 250 штук бар екен. 600 миллион теңгеден астам. Біреуі, бұл жерде оның 250 штугі бар екен.